Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kemau Kerwat Constituency uba Renington Lingdo Tongkar uba Dairu Menteri Keteran Umbam Umdi ke Sorkar Jela Hendin kasngi ke khatwai teri kubenai kela lingkot arajar arpulai ulayo aban sam ni ki tinsap ying syakumba sauspa atli ki long ying jong Kemau Kerwat CNRD block kebadai lingba ke Chief Minister's Housing Assistance Program jong usnam arajar arpuai arpuar. Kumban syukdo hang ni bakani kedai kawat kabaar kabau MLA ulayo ban sam mikitin sop ying syakipat ba jong ke constituency Mar Laiban kawai ke long ying bat kabadang sa menta kadai sakawat kabalai kabau MLA ulah kular baun sa pendep no kloy ha kini kisngi kenang bakan long shisha ke jing mentoy kipat ba ke constituency kamtam yiki long ying kibadok bajinjar kiba haduk menta kidang tap da uskum. Hagani ke jing elang kepada long office jong Kemau Kerwat CNRD block. Dan rengkat lang ru uba LT Tariang ADC Southwest Khasi Hills. Ba I Laurinyang BDO Mau Kerwat. Ba J Nong Sit Chairman CMHAP. Bat kipat ba jong kedong kathai. Anda kira yok bantia haka ye kabatat dekatin kat no kisgo shingai haka bakim dot kam shu pada bujili plang man ka asnam laisnam handre kin yok no bansa ban shong haka yentin bat kajing kitbok kajing kiruyang kajing wai jonga kalong ala do play u isnai bangin on kot haka yentin ro dekat por kapor haka ba kipai ba jongi kin yok da kayeng simen ka bakum kane kajing sko shingai dala yok sa kayeng slap de haka yung slap kum ne haka pada wan kal kado kanor ginting shu nges kam ngin yo I bakan wan kata kapor bakan ngin kemen ka bakhau da ngin yo I bakan wan kata kapor haka baki pai ba juni ki yo ka bela kasngi ka babit ko biang bat kin yo bat pendap pendiang ya de ke kasem haka baki yo shna da ki ying de wela parlo pe ta ki jisko ka tu ya phi kilok ying kilok sem bakan kam ka jing tri shitong phi la ngin yai ap pan ong mano ban yarap yangi ka sarkar ka do kan lak ban Manu to MLA karno la berap tang kendiat hi hendrei lada hi persyamban wakilat nanti banyak saat hi ban yo ka belai ka sni ka jinga tresitong nga not ban ong ye phi o blei unom ino hendrei yo ka lat ka nanti bat ni yo I sin ka sni bat pa baro kin yo shong haki yung slap kan ka jing kaman bakrao al lo ka mon yo blei dengan lapan yo I ka kapor ngan lapan I ka kapor ka jing kaman bakrao tam lagi yo I bagi pai ba jongi ki pai ba baduk jongi kin yo shong haki yeng ki bakam scam ki yeng ki bakam bah pada kok kilala ban pendap karne ke ho haji sangam security ban yo Ibreu hai ni por pada kok kana perkhat ki sudah tang ban pendap ya kata ban pelat kenang ban yo pada sampai ba ter haki ni sisi kan berandor ni sutro kali ke bakal kata dau bak election kalah kemat yang kepada kalian ke election commission kan sa notify haki ni kapto ka desngi ya ke election bagi nom yo shu pan sam de ta kadau ngila ya rosh hadu ka tawan pendap ya kata bak ya kentu ya piro saya tulam ya ki parlok ru ke yo bak bom pisi parlawan ya ki bakin sawan sim bak na kalian jong ki nom tre hangne poblok kini le sistem kapala pan pendap ya kene kawat kabar kumbala patai beli chairman bagi dia pan sam mentai kene kawat kabar bagi nang don ru hak jing ya mar thong ban le se kawat kabalai ti khwil ti bawat ya kanir wat la kala kerke hadu kata isku tho na kalian jong kini ki officer na po election commission kilewan kin poi hangne ki khar thare kin le sa ki wi state le se kan la ban yo por ki sosmi samski ti kan ban yo e ka por ngin ya thong ban pendap ya kata bagi nam panan e te mar kita ngi kam ka cooperation jo pi kinong yalam snong no yalam thau soha bania corporate bania phone bania keren bani chairman kenang bala kadon kadon ka jing penbet ka jing penbiang lada ompat dep ya gitu form ya ka pile ha kenang ban yo ban pendap ba ka komiti kan yo ban pa ka recommendation bat on yo ban sam ya kata ngila yo ban keren kan ya ka bangala yo ban kontak ka hadu yo supplier mo supply ban gala kapat bala kuno lasai de sisi katin kan poi dengan skam bakataru kada kerja ko poi kata kala ka balai ru ngin ban sam kada ngidon bok ha iso tho bon kila ya rosh ha ban kan pat andre
Subhabok bangai itu ngai tahu supaya ngelafon i berom ai priority lam ini makruat dan mafiman rakswa makruat ikitin. Lada kalong kumta ikbil ti bagi dia akan kata yo bagi persang persam mentak dia. Angkarpat ikijing Yaisha hakajing tristom jadi officer baro akan blok baru kumjuro yau PD hakabawat lagi lesno pun kampala dari tong ini persang banyak trelang nakap tak kajing mento jod pajba. Isok man terteng berlangi dutia udam bro. Larang tip bagi le AA nakap tak kajing bah jong ki baduk ki batoy nakap ta jong ki baduk kami kejeram. Tengis kam magnek bersim karung hakabang pek ke kajing trelang kajing tre sistem kelam kenyo. Jong kini ki officers hakri perman pair hang ne ka blok jongi berhakane konsumsi.